megalayapost.news. Nakajingkar part ka Boston Shire District ka East Giant Hills halor ka jingaki baklambu por ka Joint Action Committee ki badai ki artali ki kanhon sang ha East Giant Hills ki bala persha jor ya ki bol ka trok bakit semen ha East Giant Hills ki tai ki artali ki sang ha kalama ka JSC ki la ila ban pala ya ki spotali ki bol ka trok bakit semen hadian bala karpat da ki Boston Shire District balada om island ki semen bakit ki tai ki bol ka trok kin sasniu no kuman pen kemau presiden ka East Giant Hills Truck Owners Transportation bar ubadai sekretari ka JSC ba kershan dakhar ulada ban pen benai ka ni ka jingaki ki baklambu por haka kanri torek uyayong arajar arpun rio pan persya kit semen kita ki bol ka trok na kadaw ba kitra jong kitrong kila sakta haka leng ka kamay ka kaji daga jingwan kit semen kita ki bol ka trok kini ki artali ki sang ka East Giant Hills Truck Owners Transport Association EJHTOTA bat ka Giant Hills Truck Owners Association JHTOA kila itray lang haka lama ka Joint Action Committee bar hadian bala karpat ki Boston Shire District kila ayla tang siphautli ki bol ka trok banya hadian bala sabat haka JSC susu nakaliang tu unong yalam lo karparu ki khot ka association bakinya sungtu lang bat ka jing plat ikiti ki spotli ki bol ka trong ka de jing kerpat na ka Boston Shire District bat kin ai lat tang sisien balada ki dang batang biang ban kit semen kin le dak bating e ula ban rap ru baka JSC kandang pet ngor ban ban ikiti ki bol ka trong bat ukhot uweri ki khot ban tre lang balada ki jing dawa kim urlong kin batang bet ya ka jing ki bat ru ula maham jur balada ka star semen kamla ban pen urlong ki jing dawa kinya saprang ban le dakilat ki batang e ni janmet nagaliang yang JSC na kamu sekretari yang JSC kuah update ya karai ko da chim da ga general meeting ko manne ga khat nru tarik numna April arja arphanru heni ha tu ber taknyang tu ber kemachnang taknyang te kedaw ko panman ni ya ga general meeting hadeno da yo ga jingkerpat na kibor yang district East Giant Hills District wa ongi kerpat kia ke JSC wa usnyau bhapi wo elat wo liwan ngini ki gari ko da deblot nei bha lot ki hapo ipor i wotban wo myo jing tip ki ne hak ju ko por la ong wa elat ya ki yu liwan gi wa gini gari to odo wan biang gi ini jisen atau keribu nabar hak sibon gi jinga mah mat ki yulaj usi simen enta yulaj ini nu jinga haluti sungkai takar kon ta hak jinga lam yong ikam KJC dong iwa ya gini gerai imi yo chim ruk ba kami nin janmet ngai ongi wa wa gani ka jing kerpat yo pi wan ra ga chaga saga jinglang ke wakarki yu penman step haga kandu tarik tenne to haga jinglang kapusnyau ya gini jing kerpat na kibor yang distrik ndai nageliang yang ga jinglang ne sungi kachim ya garai wa opdiang i ya gini jing kerpat yang kibor distrik nei bha snyau to i wa nagapor sagapor ladu osdang i ya gini ga strike laduk khaso tarik niubna April arja arphanru man go skit yo skit wa jingi kra lang wa ke bod district wa i man go ko chach karu kamta chim wa gani to ke jingkerpat angki i ne geliang ila em ke jing snyau ne pha heman ru bon ke jing bakla yang i karu kamta sau khia ya gani chim i ge rai de ke jing manjor lang waro kit kot arsing yang ngani ke JSC kete to kit kot yang Giant Hills Truck Owner Association wa kit yang East Giant Hills Truck Owner and Transport Association. Dekar komte hadin udah chim ya gerai da yo i aga kari nambar na gini gi boring district ka wachi pautlin ne te ini giliang yang si hajing to wa gini kari da bo i gijing ya ki go watang ba ong la da wan biang pi lengba ka kejing penskem hapo ke JSC laki wan biang gi ini geliang yang ke JSC MD kejing kitle yaki dakar komta kila da pular gi wa ongi to kamali wani ta elar i wa impoi de kar komta da ini geliang i da monjori mon apply no egi nang wa kwa imo penar liang nado kinang gitre gari kiborang district la kwa kejing so kar komta
ken por da kajingnya manjur lang ida perla yaki te yoloti wa keni kajing kra lang ki uman go job te go aran te chim iya garai wa ya gani ga strike yogi hawa khang iya gani gari to darai wa mon yai tin mai kom bukut ko tagar kom ta kerpat ya ki dekot war oro art lagi ni sen wa sungai ubha pi ya kitkia jar I kamram ya wan ya snok tilang wa wa gani kajing ya kre lang yang pi ka wa ong bianga ya uman go job uman go wa primentoy kamtam ya kinang bo truk wa kamajak wa lang ba kajing bo truk ng hawakid iyo simen kid iyo ginu mar nini na po katang yung janti ayat janti berapa ini to ko bor sa kisen ko para wa boy u sna pla ini hindrai de kajing man jor lang I woro katele iya kan kam ta kar ta snow ha ya kra lang wa dangbon gi por gi sngi wa idu dang o lating ai kamtam ya ga star simen I kata da boy haga deadline ya ka lata kam penorlong go ya gani kajing kwa yang JC ini kali yang JC da chim yang sen jam wa ukunyo musto pengawi kaya ke JC le go nam ta ga star simen Megalayapost.news.